Kaseng Hinyautrap National Liberation Council HNLC ha ka arpulai trik Jemang kalami perthai banyakran berkinong tho khubor ban pensai se upat ba ka jingwan yakran jongka bat ka sorkar kamdei bakawan ban pendam Henry ban penbet ya kiru kom yakran bat ki kendon balabu ka HNLC. Ya kini kejingkran, laong da Vice Chairman ka HNLC uba aman bhalang jerwa, haringkat kajingdon lang uba Aris Tarwell Thongni, u Political Secretary u Raymond Lapang, bat storgi lingdo ki PSO lembat uksiang ka HNLC uba sadan bela ubadei unong yalam kaseng HNYF. Habakran syakilat pathai khubor uba aman bhalang, ula ong ba lalai pusan senam kaseng kalayaki, bat yakun bat ka sorkar, bat lakmi linti ba ka jingakran formal talk, kaban sedang nadu ubanai jeliu kan poisya ka jingasuk. Ka HNLC hi kapdi kaseng ka ba persyai dari India. Ne ka ba persyai bin Rio, kapdi ka ba persyai ki Muslim, ne di ba persyai ki Hindu. Kapdi ba persyai ki majority ne ki minority. Mereka HNLC hi ngigum kasang hi ngilong pro justice but pro human. Beli cibor tanya aswa. Dos ibangnya cek political agenda juga HNLC. Nama hadu mentang impat ya kira dengan political agenda. Nama political agenda kan sedang hauju tak formal talk. Dengan serai banyak dari dunia harga public domain yang political agenda kan serai kipras dengan invited dalam formal talk serai terus ni bisa yo ya kata cikcai mu jadi kita di political agenda sebagai sabu ka suka Ya kata serai kam tak kampat di pon begini ya disclose ya kata kan. Kan sepoi dalam dia ke por finsi kalau ka streng kalau gumno menu beda. No kan pa saya kenal. Man kam syai kepat ba ibakan orang kaseng kayo. Begidon bertalang. Sisian hi bagadon kanu isu to ba dai nam ta ka bin rio nam ta ka bha ka biat te ka HNLC ro ka shimi gini kita kindan kum ka LP kum kita artikel mo pia kita ni apa ya kata tapi pai aman gas ni everyday di be life ni i bol ki jing ma kidon kan Ini saya kan supaya mata ala lagi pai tang ya ka bodal isu haki bodor rubo ba kidon ki pa istiba kimi yo jing ya dah nak kalian ka sorkar ko bodong ka sorkar lese ka jing ya dah ka ba ki police department ka dele se yang tang lagi urban areas reha gitu ki area bon sin kim jupo jing ya te kita ro gidai gi bega ki kan thai ka jing sha tombor no keleng ki bon ba ki issues ki don kan imla ban kedo tang iwe Sino yang ke influx kumba ko perthai bro hi ka di media gitu pai ba gitu ba segi ka yang nongdon be ya ka wi no sedang nama kayu wi kamdei tang kayu wi nama kibun pat ki benok ki benok lang kayu wi ya kita haban in corporate lang ke gomot kadang kabenta ba ni ya kira formal to ya kayu wi to detail paling saya setelah tahu tu lah skin dah deh ka ceasefire de ndala depsha shirong ka formal to maybe hakata ka formal talk hiru mi ala ban selin no ya ka ceasefire ka shong pa ka fast wrong of formal talk ki ba minekran ki ban yethil to da ka ya ha ka benta ban ya so you know ceasefire ka apply ni so ida lai se ya kadang don technicalities ban pala da fast wrong kan nak sipol last ka minekran baru home minister Jindon lang chief secretary or home secretary juga boleh. But haji por di berada lo sis nam minta lo bagi kendu egi beliau juga home ministry. Kini ki jingnya kendu hi kalau lingkong ni haban peralenti. Shua bagi poi saya kata formal discussion ni formal demands ni haban ya kita kalau bentar mengelak nongka. Pat breaking dan dengan jing peralenti. Kemudian ka bagi ya kerana lu shua itu ada ya ka safe passage. Kamtan dia ki mengelam macam seng ki Malaysia minta akan ni peace process. Kau yang kata lah dia te kabar ke pengikiran ke dia ya ka jingwan chu ki par kot melapat ki par kot seng ki chu tak ada pak sorkar ni baru penbaik ya kan amnesty. Informally lah ya agree cibun ki bentar ban hak amnesty. Te kabar ngin saya
agree da ka basyai ka dia ka formal talk te ka salong ha bunai bangat first week kata ka dia kejingkuat pan dia ya keren ka first week ni keren mesti ta Ka amnesty ta kan dei hak hamat do kan. Lada kam don ka amnesty ta kumot kumno ngin yo kata freedom pan ya keren ba sarkar. Kumota ngin yo kata safe passage. Kani ro dei go wini ki pata. ila da government kam accept ka amnesty ka government cannot negotiate with the outlaws Mana kini niyo Yes, in a recent meeting bagi Home Minister di Sumber Menteri Ramba, ya keren ya kata kata apa, dan kalian kedua ke sarkar, kami berkesarkar jelah hingga lapan syai long lesi kan don kan don jing betul kan. Tembangi nak kalian jongi ki leaders kita don hingga apprehension. Lesi kalau lapan poi por ba hingga nilai wan lu seni lesi kalau lapan arrest ne kalau lapan don kan don nomor NIA kumong kadiga kuasi judicial body. Kadon hingga confusion dia. Baiklah, jadi bahawa kami don kata tak kemudian duduk macam senang bila si leader jongi ke barang ini, si kelawan seni kan. Jadi ketuhi kepala kakla sudah. Ti ahaba pi Nak kalian jom untuk assurance kedai ketahi anda lah stang ke formal talks. Tapi kini margin dawa kin sebuah akhmat. Katur kedai ke babang sana ya akhmat. kajing tu juga peace process ka dia ka settlement agreement da ngi dia keren dia jing doa sang ka ngi dum chua de kamot kumangong da ya so yang ceasefire in da asmi la sutu ya kamot da formal talk of first long ban sa long share ka kamot kajing tu ka dia ka settlement agreement da kamot ni hab ya so ikin settlement agreement kata dia ka part of process de peace process ikran ru ahaba ya dai Kalau kata dengan pada kerana. Dalam Dalam kata pada latest stage ni, rehabilitation kalau awak dia dah layak ada amnesty subuh dah layak baik, layak biang di meeting layak berjur berorang lihat mana, yang tak kan sama ke rehabilitation. Kita orang kita juga berkongsi kan rehabilitation. Nggak harus tuh gue mau